Kuri iki gihe mu bihugu byinshi niho usanga iyo hagiye kuba amatora usanga habaye imyigaragambyo idasanzwe, hakaba intambara, mbese ibintu bikaba akavuyo. Ni muri urwo rwego rero hari ku munsi wa gatatu muri Tanzania habereye amatora yasize imyigaragambyo naho idasanzwe, yatumye abantu bashyirirwaho amasaha yo kutava mu rugo na interineti ikurwaho, mu gihe hari abandi bari batangiye gusaba ko Samia Suluhu Hassan akurwa ku butegetsi bugafatwa n'igisirikare cya Tanzania. Ni amakuru rero menya ikuzaniye, twatohoje inkuru dukesha igihe.com iratubwira aya makuru tugiye kuyakuramburira. Reba hasi rero handitse subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, uhakande kugira ngo utazajya ucikwa na update zose z'ingeri zose, haba politike, haba imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni amatora rero atavugwaho rumwe n'abaturage bo mu gihugu cya Tanzania, ndetse yasize imyigaragambyo ikomeye mu bice bitandukanye by'igihugu, aho bagaragazaga ko aya matora ahangayikishije cyangwa se ahanganishije nako Samia Suluhu Hassan wari usanzwe ku butegetsi ndetse na Samia Suluhu Hassan, ndetse bakagaragaza ko igihe kigeze nyuma y'imyaka 64 ishyaka rya Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM rive ku butegetsi. Imyigaragambyo rero yatewe n'uko bamwe mu bafite izina rikomeye mu gihugu cya Tanzania bari kuziyamamariza barangiwe kwiyamamaza. Nyine ubwo abakomeye muri Tanzania bari barashatse kwiyamamaza barangiwe, abandi barafungwa, hanyuma hasigara bake cyane bagaragara ko ntacyo bahindura ku matora. Aha niho rero abaturage ba Tanzania bahereye bavuga ko ishyaka CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi ihatanye CCM. Ubwo rero hategurwaga aya matora ndetse no kwiyamamaza byenda gutangira mu kwezi kwa Mata tariki ya 9. Tundu Lissu w'ishyaka rya Chadema wari warazonzwe n'ishyaka rya CCM bamutaye muri yombi kugeza na magingo aya akaba akiri muri gereza, aho ashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu. Ubwa mbere rero agezwe n'urupfu kuko mu mwaka wa 2017 ubwo yavaga mu nteko nshinga amategeko ya Tanzania yarashe amasasu 16, ariko kubw'amahirwe aravurwa arakira, yongera kugaruka muri Tanzania mu mwaka wa 2023 avuye mu buhungiro no kwivuza ayo masasu. Reka mande no tukana subscribe rero hasi kugeza update zigiye zitandukanye z'ingeri zose, haba mu mikino, imyidagaduro, politiki ndetse n'amakuru yo hanze y'igihugu yose turakugerezaho. Uyu mugabo rero Tundu Lissu niwe abaturage benshi ba Tanzania babonaga ko yagerageza ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, dore ko abaturage bavuga ko bahaze ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu ubuyobozi bwa Samia Suluhu Hassan buri gukora. Ubwo rero ku matora ku wa gatatu Samia Suluhu Hassan yagiye gutora, asanga site y'itora iriho abantu bake cyane, byatumye ava gutora ahita ajya kuri televiziyo y'igihugu abantu bavuga ko amatora ari kuba yisanzuye. Rero umwaka ushize abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania bagiye bicwa, bakanatabwa muri yombi, baburirwa irengero, ndetse ubuyobozi bwa Tanzania bugahagarika inama nyinshi z'abatavuga rumwe. Ibiganiro Samia Suluhu Hassan yari yatangarije ubwo yajyaga mu nzibacyuho mu minsi rero yashize wungirije ishyaka rya Chadema John H yashatse kujya yamburwa ibyangombwa bye ndetse ahita atabwa muri yombi. Igihe rero muri Tanzania na Kenya habaye imyigaragambyo basaba ko uyu mugabo yahita arekurwa vuba, bwa nyuma yaho aza kurekurwa ariko umusirikare ukora ubutasi bwa Tanzania Kapiteni Tasha aherutse gushyira hanze amashusho avuga ko igisirikare cya Tanzania kigomba guhita gifata ubutegetsi ndetse kigakora bwa Perezida Pombe Magufuli witabye Imana. Nyuma y'ayo mashusho rero uyu musirikare yahise afunga igisirikare cya Tanzania ndetse aburirwa irengero baramubura. Mu gitondo wa 4 washize imyigaragambyo yakomeje gukwirakwira mu gihugu cyose, ariko abigaragambya bamenagura ndetse batwika inyubako n'ibikorwa
byamamaza ishyaka rya CCM. Gushimira rero wabanye natwe kuri uno muyoboro, ni umuyoboro kugezaho update z'ingeri zose, amakuru yose yo hanze y'igihugu no mu gihugu tuyakugerezaho kugenda. Gushimira rero twabanye, reba hasi handitse subscribe kugira ngo tutagicikwa n'ibyegeranyo n'amakuru agezweho kuri uno muyoboro tukugezaho umunota ku munota, isaha ku isaha, umunsi ku munsi. Ndagushimira rero, ciao ciao.